Omwanya urukushitama akachiko k'ekibiina akaneeki yashoborera ko bumwe okurekurana rw'omuringo gwashemererwa kukoramu ebintu akugira ngu abebembezi b'ekibiina ekyo rwahati bareetiremu n'okushorora omu nganda. Wano notandika okwogera obubi yabanno bokola nabo singa yalina ensonga yona yayagala okwogerako yandigirese mu kibiina kuba ali member wa working committee, ali member wa national executive committee, ali member wa national council. Ekyo kikulaga nti ono omutitiizi tosobola okuteeka olukiiko n'oyitalo consultative meeting okugenda okola ekintu ekyo okuvuma Nandala n'okuvuma Poa, okuvuma abakulembeze bo olaga nti oli mutitiizi w'amaanyi. How does a single person single-handedly akwata sente akazileta mu kibiina atarazira bizemu bakama bazo b'ekibiina bakamanguziramu? Tunemana nakyo kushazana ngati kuchiriza sente ngabiro nokagitwara Sky TV okajereza mukama watakumangwero hiya kubingana abaguye nabatagwiye kuzi nokwenda kulemesa abakozi be usati nobo waba boss of your own boss. So yakubuza musento zirei mujoti nziro wananka habwa activity A hajato mwibire ninga mwitirizi no kumwitirizira nabo mugambira kimengo zireki. So we are here questioning sente za kozana karuka 2021. Sine chimama karuru yesi kukubabuza ujya musente tukazibona mukazi yayi anganzi zikazi rizingai anganzi hashatu otwaja nguturuza ninga ntwatugwire. We Omwami Stanley Katembeyi omukugamba na Sky TV yashoborera kwarekwire emirimo y'ekibiina akugira ngo yaza kutsigaza okuhagira nk'abandi. Aka kachiko bakatwesherekemu binishonga zabo no wahuriye n'ahandikire baraha tinyo narzayininga abo kuba omukachiko na nebinagamire na party president kuwa to undermining aka kachiko nyewe tinchigumiza munaki no presentinga ebikwate na humanization mu kibiina dicyayisire NRM kunoja ngo NRM je yatandikire mba mugisha munte mba besi jabageze mba mamamiri ya matembero mba manyamushegero mba bona abantu kriyagumene ka NRM kweri agaranga NRM je kairi yamarama kandi kabaneza kusiya Uganda hiyabire neza ibaye bagirwaniriye. Ogu yagumzamu yayihanangiriza abebembezi b'ekibiina eki kurenga bakwatanisiza hamwe baretaho obumwe babire bine omu kibiina kyabo. Ebire bina mani kowa ne FDC Nahati niyo muntu abinayemerera akajati omuyihanga lyona abandi kaba bashubuzwa ngo tumaye tukine opposition tukine abantu bagamba ebintu byihanga birukwata muntu wa burijo. Now meaning ntuwaza kuyo kariba nti ababire bemereye bavuga ngo ko abine siminte kwasiri wale bekizimbe cyo kumanyiriza ngo bakombekisa ration pango kare cyahirima nikinki bahisa ngo nikinki bahisa ngo obuzimbo bundo bwa obwitaka nubuza kushukurata haze cyo nikinki bahisa ngo currently NRM yari mu celebrating abo kwa mission na goal yayo yaberiye kugira ngo etegeke etine ukugikwata mukono kandi ukugikwata mukono babatanje kwerwa sabonka nikimanyisa ngo mission yabo yaba successful. Nambwenu twine kwikiriza tukarra hamwe abo kwa nkirebuka ruhango tubetegerize ashobora kumira umuhanda nabasobutahika twizire tugira ngo ebibina tibi cyabasa kubwita umunya-Uganda akakole kinte FDC nyebire kiriyo iriyoko nesikagana ebya nupu n'umumanyana nebinde byasigara nyunga benda kwenda kusiba n'ingambali batahe banje ko cyakubikira ko twine common cause konka common cause agent ko kuba strategic byo kusiba ntu ebihango tujyo mu bina ngo manyanta shuma tunyegera bakikwe sente actually sente tiyo issue abo kuba kusiba hire bakakoze mu yabo bagumize bundi bakore imirimo y'ekibina isente zizakubahwi konka imwe muri resete konka nyuma y'ine bigeze bita nyine bikusene bitanga niho kikusene tubagambira itwe benye abanya-Uganda abeshonganto ninga bendaganensia Uganda egi ntugenda eri hamwe ideology ni kushimira ko netambo hata korchi kort kozirijo districts ba chairman igana bernomwe no babe bari muri kiko kandi ubashemeye ko bareba bururo ko kugenda ngo nogera districts igana na munana ko arasigere district abe damushanzu kuronda ubwo bururu ukija kwikiriza
nari tujya kubugarukamo. So nyenda kumanyisa ngo ekibina kiri cyitebekanise kandi nkiza kora ibyo abanyayuganda bakwenda bitari twe ebiturukwenda. Abanyayuganda bakwenda abina amasoko mu kibina ibyo turikuyo tugezeho kurwanirira ngo tubitebekanise rero base kwija kubatwara ikibina cyitumisho.